Lihat ke behind the scenes sekarang shoot manga Pirida. Naik board. Oh, ni tu. Tu ini kira apa? Let's start now. Starting lah, just start sekali aja Jepang. Tu salah lah yang auto. Behind the scene. Come on, Kira. Ready mah? Music ya? Sama. Music kah? Music. Masak lang le birangal. Kawan pinang ni, tapi pinang aku yang kena tuntun. Kecil ni mau tidak? Kawan bersedih. Tidak.